На шестej schadzki rozpatrani звіти o роботі і фінансійні звіти Новинарської асоціації Руснацох за останні 4 роки, як і план роботи за 2020 рок. Tako i potim otrimana predvybeраnkova i vybeраnkova schadzka, na kotrej vybrani novi predsjedatelj Novinarske asocijacije Rusnacoh, členi upravnoho i nadpatrucoho odboru i drugi organi. Od teraz na Čoljenaru bude Irina Hardi-Kovačević. План ще не принесений, я го teraz byli vybrali, але я думам, že dosť bude, že keď predložíme to tak, jak to še teraz robilo. Už teraz som čula nešto, že da, kto má ideju. Kto god má projekt, možeme še ziz robiť na tim, še normalno napraviti projekt i akt. I keď tot projekt bude prilapený nielen od nás, ale od širšej zajednici, već kad rušame do toho projektu, sprem toho, že jaký to projekt bude, budú angažovaní i drugi. Od snovanja Naru prešli 6 roki, u kotrih vytvoreni vece edukaciji za novinaroh i značni projekti, a da jedni z njih i u sotrudnictve z redakcijami radioteleviziji Vojvodini. Okolo 60 ľudí učestvovalo u šitskim tim ľudí ričnih generacija i rachujem, že sme dali određene doprinošenje zajednici, a to u stvari naš osnovni cilj, naše osnovne žadanje pretonari napraveni. Novinarska asocijacija Rusnacoh u nastupnim periodze budzeše namahac do svojih aktivnostoh uključiti sovece i mladih ruskih novinaroh, ta pravi im poslata povolanka, že biše javeli zo svojima idejami za novi projekti.